Sayini le yenzakalayo umenzeni usisi wakho? Into engilethela ababukeli bevumani film ukuzoxolisa kudadewethu ukuthi lezi inkinga ezilokhu zikhona kuyena nomyeni wakhe beze behlukane, imina engathatha iphenti lakhe ekhaya ngalisa komunye ubaba okhona khona le emakhaya enquthu, owanginikeza umuthi ukuthi ena ngiwusebenzise ngifake nalo uma sengihambe ngiyogqiba ehlathini. Nangampela-ke akuphelanga ngisho u-3 months bahlukana nomyeni wakhe. Ngithi bekuyimina noMkhosi owathatha iphenti lakhe endlini ngalisa enyangeni ukuthi nihlukane noSibara. Ima-ke sisi, uyazi ukuthi bengiyithanda kanjani indoda yami. Wena wasiwabona ithuba ukuthi kumele ungiloye, ungithakathe. Ngiyaxolisa.